dry truck na po karilum giant ya hakajingilam uma balen tubru bat ki dia menta kasingi palang kila lum ya kajingilang ban persya jur ya kajingkot pentamai renewal ke Giantia Hills Truck Owners Association JHTOA ya gikot kali da ka babu por tang laisngi bat kani ka bu jinge ki babon palang ban pendam shushu uma balen tubru kum uwei negi try truck ulong hadin balayo ke shiti man pentama yaki kot kali kala pengendet yaki babon ki try truck hapok rilum jantia namar ke jingshim rai klem da kenjok tin shwa ke JHTOA yaki try truck ni khot pelong shwa yaka general meeting haka jo kapor kila dawa man pensange shwa yaka ni ka renewal yaki kot kali bat day ban penjalan hadu shibanai halor kani kita hinong nya trong kiba paru da ka jingtho shaka JHTOA bat kumju shaki board district kum ki try trong kila rai da ka wei ka sur ban khot pelong ya ka general meeting hapo jong upanai no pra mentau snam bat lada ka JHTOA kamla ban le ya ka ni kim ban si ban shim da ka wei pat ki lenti ban persya jur ya ka te ki jingshim rai jong ki katu ka ningut ki dukhan ke JHTOA long uma tubru. Katba uma penshingan papang uang kani ke jingbo upor ke JHTOA ban renew kon tang laisngi bat kamlong kabakuluy kumta ki try truck ki persajur yakani bat lada long kabala de ban bo upor kumba lai pusingi ulong ru kinu kirai de ban shimbet hapo ke general meeting. Katkam ga jingkut yang ga JHTOA ne bentau pen renew ya ki kot keri open thame ki kot keri hajing eto ga solution te nagaliang yang gi pajba wa pra entrok chi katugat ni nong no waroi inong jaitia ki wa entrok MC nya gini ga MC toda lan gi JHTOA lan gi yang di association yang ga isentia lan ini wani du pra bo trok yang jaitia ro gi i rai nehim dagui dan higa rai ka wa ipor i wa tebian bo ga JHTOA wa renew i kot kari wa im ye ga priang nei ba im depor i renew dagi hapok ga lesngi i dawai i kat kam ga rai ga him ne to wa hapok le pausngi to ipor ga JHTOA i renew i kot kari yong i ta karai wa chimne to bo ba i ga jingkerpat ne uman gele kam gejing percha ai jo por u khang chwa renew hapo lesngi ne ba mye de porok i trok u renew i hapo lesngi ta kat ka uman ngate gejing dawai i ne warok i pra bu trok dawai i wo penyo ya ka general meeting yang warok i gi wm hapo jatiau yo i ka general meeting ki wm hapo kala ma yang ga JHTOA i nagaliang ang ka kunjo i wan le ho kut dingalang he chong di do le ngut sungut am ki chim ki garai wato renew ye gi gari ta tho gi ki chithi ko wa pumbana gi ha group wato one renew po les ni don ri gi mut ke ma am ju am hi ko le kat wo so president la jam gam bote gi pumbana agar kom renew than da mutti ko da man lagi wi president ko rim jo e gi ko por ko wa chipna armnai por to renew gi tri gi man da po he gi ni ki wa kre katte man tip tibi kai ke no rim gong ki wa yi ke pumbana kat ya renewal do les ni don ni ka les ni punyo do ka kam sem dan ni wat ka kam sem la sa jab hai ka plai do les ni mi ga ma de yang kur le ye ma kat ka yong ka jang tia trok onara association khasi jang tia ka man yi ulai pun de ki kam do le ni don ni kat ka mo muti punyo ke jing thu ki tu la da yi man renew itu muru a membar no ai tri dari wara di jimut ketika sengi ho a gi ye ki trigger mem jimut di ketika sengi bo form ki ka ong ki ketika sengi le ho ye ki trigger le dia man renew itu to a ki man snya chong no rim ga kat kam itu ki ra ye di te da man complain ki a